je nyewe tinkareberaho cyane kire mu Bible ngo kore sente ne kibi habo kuba warenda kuhimbisa ruhanga ushimire kugira amaramizo marunji noza kugombe kota ushimire kugira injunge ya bishop nunjira muhese kitinisa noza kubikorota ushimire kugira motoka era mutwara habandi yaza nka Kampala mu meeting eteriza kumusigaho mu muhanda wabo tine sente noza kubikorota mbwenu munkwase tusime bishop okwijiriza enjiri yentunguka ukakore sente okozesize projects zone ziriyo mu Gyeji diocese kandi ninyenda kusima munywani wanje okuba kwatiriraho hatari namba ya 5 muri hanga abajuru nibagira ngo charity begins at where tinda mayo kuchagamba mu runyankore ngo enshi ngo rugendo rutandikira nkahe omuka yaba tatandikire kuno eyo muramumanya akazo witu yo tutaramumanya bijagenda bita we bari munywani wanje kandi kwatirira aho uryo mu muhanda muki murungi mbwenu tinyine binji byo kugamba nanye ninza kwatanisa na munywani wanje haka project ko yagamba murye bibiro tukoraga nka timu bagira ngo nejo tent turere ukoramo murimo nka timu ejo tent tugire ki tugigure tutacyakoraga biriya byo kugira ngeki abo kubano bigamba umwe yebwe wemewe kubikora kongahati nahura muragambe kinde kirungi ekikwatirine nerwariro erwariro ni rurungi abantu binji aberigenda binji barazarirwa muki murwariro kureba nkabacara bari kuzara batinaho kuzarira harungi mbwenu mugambire ha kibi bitwetena turyahane tuba twine ki ekibi kubaho abacara bogo murembe batinaho kuzarira harungi harashoje ko mu makaganyu nindeba makaga kuno ni marungi munonga kongo kizamwe irwariro nkeryo ushanga niki niribi ukizamwe ishomero ushanga niki niribi ukizamwe uramizo ushanga niki kumbo wawe aho ruhanga kuyerere blessings ho ni harungi ebindi bya ruhanga tibirungi katwegaruke mu nkabantu tugire cyo twakoraho wenu akakarwariro kija nyewe na munywani wanje ndabaramiza tujyagire cyo twagira ki wakoraho nambwenu narahire kuno nkasora tinda kunka herese center for ko yagenzire tincamanyage birafa kuno konga karampikaho honarebo karuru bweno ko nkatayo sora kugira ngo abakazi batungaho kugira ki kuzarira kugira ngo amashanyarazi gatagira ki gatarugaho reka konyebusa ngo hariho kanisa ya Aneti yo tushemere kushakara ruhanga ryayikiriza tukishakare ibyo kora nibinji konga twatuca tino mwisyo titwine cyo tukatina ruhanga yakwiro mwiso utagire cyo wagira ki abuka nico kikuru ngwenu munyikirize nanye ninza kwayo enyana egizireki are egizireki hakire neza kugamira munywani wanje konganyewe nibaza kugireta nkenyana wachurira nyeti ndi kugireta mu bahasa mwe mu ndondera henyana nunjero wanyu mungambire tugironda wirisa gironde tugirete hamire tugitware narebire bishop ayina marisizo tikwe mwe bare kumpurikiza ruhanga simwe so uri skatu kushabe otakarugire kunu ohereze bishop enyana yeye then ito turetere biru oturondere nyana rengu yamuhika ito turete biru kampa ora mahito rabugana nebyo byinje my road bishop kati bendeze omukoro muno ekyo kandi ni mayangu in fact
umukondo wa King Caesar nakire kukumanya goka umutero mu ngaro wabo kuba akoze ibintu bingi kandi wareba bagira batyo mukuru wabo Kristayo nza kubigambaho irwaro noza kure ikirabeho hari ahubwo King Caesar manya obeno no mwana oza kure ikirabeho mbwene ba yananshaba ngo nibenda kuhereza okusima kwabo konka nicyo twaza icyo kusima so baheza kwere kusima kwabo nsa kubikiriza bagenda mbwene dini tugambire quickly okutwaza rero stand cyecyo ito nsagomezamo konka bakuraba abatushaba tujya kubahereza umwanya bagenda. Thank you. Yebare my Lord Bishop za kutwaza tuti nzawugera kusima kwa twena nzawugera centers ishatu ahaha umesho na hari ya ruguru centers ibiri okusima kwa twena twatanise n'umureberezo wetu rero netweja okugira abo abarkwenda kwayo umuganda ahabwo kubangira umurumo ogwa Katungu Hospital abamwe bine bahasa nibiza kuzereta nabwo nitwiza kuba twinewe byibo ebyo kutamu kandi he naba barkwenda kugira ukwegambira icyo bareta kabasaba dikon kurwoma saba dikon gabo bakuru b'amashomero hamwe na some individuals urkwenda ugire kiyagamba ejo partner iza kuberho rero bwanyuma hariho abo abarija bine ikibakwenda kwasa umureberezi no kumukurusyayo ahabwa emyaka ejo mushanjwe yamara mwene nimwe nimwiza kuhebwa mwanya ukwiza ukukurusyayo umureberezi umbite bishatu ebyo twena hamwe na nabo kwenda kugira cyo bagamba ninga sabine bahasa na nukurusyayo umureberezi ubwe kwaya niza kuba netwebe mbera umbiye shongoro mukamasiyumwe wena abaginyi batakagenzere hariho ekishana hamukuru abakristayo rugayo na mama ija bishop ijaha abo bende kishani tutakagenzera na abaginyi bayita bakuru come then na MPs murahuke ibintu bane byetengwa habwa enshonga zitarizimo kusima kwitu twena hamwe twebwe bw'abakwaya
simwe munonga mwe baraba kwaya mwenu tutakesire aba groups ninga si individuals hata bine bahasa same centers harwentemere abakwaya baza kugumiza mune cyeshongoro rero ababine bahasa ico yine yaba wahandika wizina ryawe hatokire tokitahantemere tubyakire rero tuakire a groups ninga individuals abo kwenda kugamba icyo ba leta ahabwa umuganda gukombeka Katongo Mission Hospital abakwaya abine bahasa ntuzagumiza muri tuzireta aharuha abaherezaho ayibari nogereta nogito muntemerejo konka kantu ari umugisha kweta Dan atkunda kangate aije mwe bari kumpurikiriza mwenu nko butosha generals mwijaha buri omwagambo muganda uguya leta heads of institutions biza kubana bakurataho there are some individuals umuringo go kamba shabe mwije kino kugira ngo background yacyo ekiko zikekerezana ngo esande gerigireho okusima kumureberezi kuzo mu makanisa gona kandi cyona ikirarigeyo kibe part of this contribution nisima munonga kiriko nizo butaro habo kwani ngo twatandika kandi umuntu wo twenda gukora abakristayo mutakaroha mwe bari munonga kikoze already kwa kantu yana kutwaza kutandika habe hine eki company gi eratandike nacyo mwe na kiriko nizi murakukeho aha abandi ba bankingire ebyo konka nyenda yise ogambira beshemaho wahika obusaba diko ngo tukutera rumungaro okumutwarize kuona abo kuba ebitso na accountability mwenu mwije generals murahuke kandi mwosere muri amamanzi babahereza umuzindaro rero tugambere uko bigenzere abakristaya bamwe bakwatize bari aha ntabwo icyo twenda bigenda umushana nindeba muteyine bwoba so mugambe kuko abasheje bagamba rero bwanyuma tugire individual Christians abakwenda kututwera nabo rero tubone kwendera. My Lord Bishop na mama itwe bweranyange dinare turesere miliyoni 2
n'emitwaro 14. mbatera mu ngaro bambi baranyange dinre. My Lord Bishop na mama ejene kabira akidikonare kandi obanzo nkirize nkusyeho obutumwa bwa mwamabasa omukuru wa kusitayo arwarizo omuhara abamutwara India ebiro bina nibe mwenda mu miliyoni 28 mwene nyaja tiyabaniwe konka ndya mwenu obusaba dikono bwa kabira nobwiza kurito muganda gwa 4 million Yabare munonga manyegwe this is a contribution arkatunga so joto abo kombeka twareteze kombeka irwara My Lord Bishop, the Venerable Reverend Amwesigwa Geoffrey, Yachidikon wa Rwibare, twareta miliyoni emwe. Yabare tatito mureberezi na mama Venerable Reverend Canon Yohasi Murungi Yachidikon wa Bikungu turesere 1.3. Yabare 1.3 million emwe mtaro ashad. My Lord Bishop na mama the Venerable Reverend Canon Godwin Tebingana nomba chidikonari turesere 1.8. Oh yabare bambi yabare muno kandi twaza bank engine. Okay. My Lord Bishop and the Venerable Reverend Canon Yora Mwesige Chabujimbi tire miliyoni 2. Yabare bambi ora gamba shitame The Venerable Reverend Canon Silvanus Muhirwe, turesere miliyoni 9 konkeri zatwayongeraho nembuzi twaro 9 sorry twayongeraho nembuzi. Okay. Waye shuraji. My Lord Bishop na mama ndi Venerable Reverend Canon James Karisa Chidikon wa Mtoma tubankingire miliyoni 2 n'emitwaro 62. Mwebare bambi mwebare. My Lord Bishop, izina ryanje ndi Venerable Reverend Canon Muhwezi Benon Archdeacon Kabuhe mbankinje shinji miliyoni 4 n'emitwaro 2 na 900. Yabare munonga. Anda maguraga na gakutunge bahase kurga Chanjenyi High School teacher yanyu no mwirwaru. Mbona abo muganda go kombeka twareta miliyoni 1 n'emitwaro 27 n'enkumi 32. Okay, thank you. My Lord Bishop na mama the Venerable Reverend Canon Erika Sabiti Archdeacon wa Nyakashaka turesere miliyoni 3. Thank you very much. Tatito mureberezi na mama n'obureberezi bwona ndi Venerable Reverend Canon Richard Mubangizi saba dikoni owa Kashenshero kandi itwe Kashenshero ko saba dikoni omurimo ogu twataho miliyoni 2 na n'emitwaro 6 na n'enkumi 3. Yabare bambe yabare mwebare abantu abambatera umungaro kandi My Lord Bishop na mama ndi Venerable Reverend Canon Turiaguma Moses Archdeacon wa Mashiruka ko busaba dikoni twareta miliyoni 2 n'emitwaro 18 na 13. Yabare munonga. Thank you. My Lord Bishop and Canon Wilson amukwase Archdeacon rwa Butura twa bankinga miliyoni my Lord Bishop area. Yabare mwaji banking area ho nari okay. Mwaji banking my Lord Bishop twine bank slip area. Okay, thank you. My Lord Bishop na mama Joy the Venerable Reverend Canon Mukunde Geoffrey Kamaragane Archdeacon Chamunga Archdeaconare tube twabankingireho emitwaro 85 mbwena hatahanyineho 15 mwe yaruga mu ishomero rya Chamunga Secondary School mbwena tuzoba kuba zaba miliyoni 1 My Lord Bishop. Okay, thank you. My Lord Bishop and Venerable Reverend Canon Kitongo ya Kasinga abana bakurustayo bonka institution tuzurumu tubankingire ebitwaro 9 na n'enkumi 2. Head of institutions nabaza kwegambira My Lord Bishop. Okay. My Lord Bishop na mama the Venerable Reverend Canon Charles Ahirirwe
nsika kidikonare turondine miliyoni 2,415. Good. Wewe mnonga. Nairobi Bishop na mama witu Venerable Reverend Samson Agaba awabgonja kidikonare institutions zorohonza kwisha twetwine miliyoni kandi zire imitoro ngaga na 2 enyuma hote betwaza banki nje. Wewe mnonga. Wewe mnonga. My Lord Bishop na mama ndi Venerable Reverend Laban Batungere achidiko no abanishaka ahabwo kusimoku turundine 1.3 mukama ayongere kutwasa. Okay. My Lord Bishop na mama mbanyita Venerable Reverend Joab akankunda Rugando achidiko nare katerera abanyaruguru nkwatanise n'abarisa na bakuru b'amashomero Rugando achidiko nare umuganda twarita miliyoni 5 n'emitwaro 33 na nashinje bishatu babare my lord. Babare Rugandege nekiriyo yabare mnonga yabare. My Lord Bishop na mama Venerable Reverend Laban Mwishka achidiko nchizoba. My Lord Bishop ahabwa umuntu mu kutuyo misho chizoba turese miliyoni 2 kandi institutions ziriyo zisha kugamba. Okay. Yabari mnonga chizoba. Atito mureverezi na mawitwe Venerable Reverend Canon Arthur Twine achidiko nabwa modo achidiko na reya chitagata kandi twareta miliyoni mukaga n'emitwaro 16 n'enkumi 5 My Lord Bishop. Kama si mureke stere bachidiko zo munga he who laughs last laughs best. Mwebare munonga mwebare generosi tumwakire kiturugamba accountability. Yes, ni cheki bwana hati twaza kugera imwe individual Christians mosire mbangire imirimo iki harabombere ningambera rwanyante wareba umurimo kuryo mesho umurimo gwa ruhanga omuhereza akagira tumwimuke mu nkwati nabana komugisha koreroha kora ruhanga no komugisha korera ruhanga mbweno kambashabe twaza kugera institutions zizakwaziriya groups mbweno team wa fellowship institutions kumuimuka mukayijaha rero bwanyuma individual Christians tukahendera katurebe ijo tutebekana sotyo asa kankomurmogo wagabo wanankire mbwe nankire kimwe yatabatahe bawe institutions zirakire tugumize mwebare munonga yabare My Lord Bishop twine aba health centers Western Kore Dyson Health Center webare My Lord Bishop and mama Ogunumujon Crispus nija desere akasente cheki yantegana satina basa gucharge kujibankinga so nazireta kashi emitwaro 20 yabare mnonga kurgarurama here center tu yabare bambe yabare rama abisheme mkamwita asimwe. My Lord Bishop na mama Joy ndi akanchungura hope nijanjwe na nkwatanise n'akachiko kanje kakanyabwanga here center 2 nko mushaho wabo nite twarete emitwaro 20 kombi kakatungumisha no yabare mnonga aba namarwaro gaitwaga ryono gaimuka agakuza kubagari My Lord Bishop abana bakatungwe na mama ndi tukahirwa Fiona okuruga Nyakizinga Health Center 2 nyewe nakachiko kirwariro nitwe twareta emitwaro 20 abo kombe kirwariro rya katu yabare Fiona yabare My Lord Bishop na mama ndiyo Elizabeth na Rigachikamba Health Center 2
nitwe twareta emitwaro 20 abwo kwombeka irwariro ryaitu. Good, good. Kama simwe, my Lord Bishop na Mama Joy, mazina na Manyarecho, kwatanise n'akaciko ka Katungere Center to Rangeru, nitwe twareta umuganda gwitu gw'emitwaro 20. Okay. My Lord Bishop na mama amazina ndi Agaba Godias ndi in charge Chunda Area Center 2 nitwe twareta emitwaro 20 kora umurimo gwa mukama. Okay, umbatero mu ngaro. Aha. Kare Canon Hassan haprazosh. Tatito mureberezi bwa nyuma yeki heads of institutions of education kandi twine institution kuru mureberezi n'ubu twenda ngo abebe mbere owishemwe Dr. Andrew abwankore Western University bwa nyuma na heads of institutions narimbasha bangu tushikaha kandi ntubasima munonga umurimo murunje gumukozere kandi no muzamukora twatubashanga tushikari yakwenda tu bakavaringe kurunji kambaze nkwanjure omushejogo Dr. Andrew Bayino Mugisha no vice chancellor wa Ankole Western University kandi mutakagira ngo ari smart konka habijwaro konka umutwe no musheje rukutangaza katukutera umungaro once again university yito mukanya kakihindukire baza koreho statement about that university just briefly and then you continue with your My Lord Bishop we bari munonga kumperezo bujunanizi bwo kulidinga institution mukuru umureberezi bwawe Ankole Western University turigire ahabana bena inshanju na mukaga umwaka gwahwire umukwamushanju twahika abana 16 ahinduka gangati. My Lord Bishop tukasubmitinga our application for a charter ebrabira na bishatu byo kwa kabiri umwaka ogu ntumanya ngo reviews ziri at a higher level tokamanya tindi kwenda kuraganisa konka kutwakuza kwezo umwaka ogu nari ale next year institution ya onesha kubera chartered yabari munonga kandi tukayikirizana kugihereze mikono nambwe buri mwaka tugereza miliyoni 500 hati tubahereza ingahe mwatiriho miliyoni 100 My Lord Bishop in the first quarter no harungo no sigoro kugirata mwebare munonga ruhanga bahereza umugisha ahabwo umurimo gukombeka irwariro itwe nka university yawe tuija kwereza miliyoni 5 yabare bambe yabare munonga aha My Lord Bishop na mama ndi turiyahabwe Boaz Principal Kalira Technical Institute na nyina kwanza nakwebaza no kukurisiyo rugendo abo kuyija watwaro mu muhango turukujwe kabeji bitu bamazire myaka 20 shomero takazwe kahoga kija watwereza umugisha. My Lord Bishop, I thank you much. Tureswe omurika bohe akidikonare nkishomero konkata habo mu rumogu nijaho nemitwaro 20 iri mu bahasi yabare Karera riyone kora umurimo mu munonga Karera we thank you very much. My Lord Bishop na mama na banyeta Atkwasi Robert Principal Chamunga Technical Institute Bushenyi twareta umuganda gw'emitwaro 20 ba principal z'abakozi umurimo gw'amani na nimbashaba ngo araheze kugira iki yagamba sebo principal na ninkushaba table twineria table ya accounts twine treasurer for accountability Queen City that will be present. Thank you. My Lord Bishop azongo n'umuringo gwo kweyanzuramo by headmaster betu na administrators no bakweyerekera mu bamanye mbahereza abeji. My Lord Bishop Ndibihangana Francis Principal Kabira Technical Institute ni tujana n'umuganda bwa emitwaro 20 nangwe emitwaro 30 nazire akidikon week kamasimo. Oh, thank you. Yabanshanju. Mbwe mpera principal wa Kitagata Farm Institute abe yatwire emitwaro 50 kakidikonare kandi umukaza kusupportinga ekanasa munonga kutwata kufeta tumutera umungaro munonga Mkama wita simwe asima munonga Immaculate cyo kwijukana rw'amazina Principal Kitagata Farm Institute
chairperson wanje mukamanje Patrick Mutabwire former PST abasa kubaho konka yangira ngo mbahereze emitwaro 50 konka tugitire nyo mwazo e-banking yabari munonga mwene zawe million yabari munonga yabare my lord bishop nabajenye mwe nabija iticha bwa junior Katondre Isaac bwa junior nsakoronda million my lord hallelujah next week million emwe kwa neza account yabari munonga aba finance bwa junior 1 million yeah yabari munonga my lord bishop na mama ndi Abel Shegera eticha kandi principal wali akasinga che yes bwe nabo kombeka ayirwaro eritri yakatungu yakasinga che bampereza miliyoni y'esente hallelujah excellent haza bamba bantu batera mu ngaro bambe yakasinga riyo ne kora umuntu gutangaza nayo my lord bishop na mama the reverend Madelina Hereza the principal wa Kungu PTC konka hata yindo gambara etine che rukora konka kuntungira invitation yo mu transition nanye nija nemitware 5 nko muntu yego bambi yabare thank you so yene yo muntu tia my lord bishop na mama Magezi Francis head teacher Bugonyi secondary school tujana nemitwara 20 yabari munonga Magezi ubwo ariyo naza kumura kandi mumusima akoze umuntu munonga yabarekeje my lord bishop and mama Joy wiro hamore musings head teacher wera Nyange Girls Secondary School yes tubankingire miliyoni 824 and right now I have 500,000 thank you very much yabare kuzigamba je 1000 abamwe young 1000 yabare ishomerero we can't be thankful to God enough for this school. My lord bishop na mama n'abantu bakuru mweno mbitinisa byanyu Reverend James Hannington tumwesije head teacher ngano high school tubire twahire mtwari 10 through the archdeaconry kandi mtwaro 50 mwana hati nija ni mtwari 10 yabankaga yabari munonga bana my lord bishop na mama izina tiamba Milton Viki na arganya bari secondary school nazokera headmaster wanje Mr. Mubanzi Emmanuel yatwa itafari mtwaro 20 yabari munonga good thank you just pass it on to Mr. my lord bishop and mama Liberio Misho Eli head teacher Kitagata secondary school abwo mu rumogu na nyine kashi mtaro 50 kandi nja kongera 50 izo berko ndahike hallelujah yabare kandi kunani ngaruka ndikwijambuga na head teacher wa Kanyabwanga secondary Mr. Mugize Abel ampereze mtaro 20 na mujyantu intumbenushi atina bamweta yine cyamuteganisa na yajimpa njina my lord thank you yabare chamunga wewe Kitagata my lord bishop na mama amazina tumwebaze Wilson head teacher Kyamuhunga secondary school habwa Kyamuhunga tube twa contributingira archdeaconry yitu konka hatiya na leta emitwaro 20 thank you so much Wilson yabare my lord bishop na mama ndi Musinguzi Alex teacher wa Kyabagimbi secondary school ishomero nayo yeshije emitwaro 30 kandi nanyinka Alex ninza kongera emitwaro 2 so abaniza afite emitwaro 50 thank you very much treasurer hariya bangasi mwabo kusparinga Alex akatunga accident imbi ruhanga yamwihaho ari safe kasterera hango mungaro munonga tatito mu ruhanga na mama banyita taratu ibwe Arthur teacher wariyo and nanyembenye ne barhenye sirenko muntu osime asenasi bamureba head teacher Kirugusini ya secondary school itwe tube tkozire nkakidiko ya Rugando nkakirugu tube tubahire mtwaro 20 kandi hatu nayongera we zino 20
zashyira antemerege yebare bamwe yebare azo mukazi wo bari nakora kirugu yes yes yebare munonga My Lord Bishop na mama amazina ni Tumuhamye Bennett head teacher Kinamo Secondary School. Yes. Nitwe twabona emitwari 10 yo kwasa umurimo gukombeka indwara. Yebare. My Lord Bishop na mama ndi Reverend Joseph Tsingwire Deputy Principal kandi head teacher Bishop Makalista Chogera. Imbatabarusya Kachogera Bishop Makalista College ntuombechesa miliyoni 1 kandi principal kandi rector ho wa invitation yahereze mitwara 5 ka gift ex wa bishop na mama okubakurusya we are coming to that yabari mnonga Reverend Joseph Mukamasimwe cyogereryo ne gendo mesho stereo na faculty of music tusima mnonga rector. A lot good is happening at that place. My Lord Bishop na mama Wandera Godfrey from Nyakwebu Ndika Secondary School. Twarete mtwaro 20. Yebare munonga. Yebare. My Lord Bishop na mama amazina de Patrick Nshemerirwe head teacher Musyasi Rwibare Secondary School. Yes. Kumbahazaniza mune mtwaro 50. Good. Watandakaje. My Lord Bishop, ndi chitarisibwa Catherine Freedom, Headmistress Cheizoba Girls Secondary School. Cheizoba ne yahereza miliyoni 2 n'iceka. Good. Chairman wa board na waria My Lord Bishop Mr. Amos Mwesigi. Yebare bamwe. Mukazogo nabona okutangaza Cheizoba akoze umuntu ngakaba kutera umungaro ruriya. Yes. Yebare kikazi. Mukamasimwe Mnonga Tatito Bishop na mawitwe amazina ndi Jovret Mujoni Headmistress Kashenshel Girls Secondary School. Itoka Kashenshel Girls twayombekesa emitwaro 50. Thank you very much. Kashenshel na itebekine. My Lord Bishop na mama ndi Asasira Flavia head teacher Chibingo Girls Secondary School. Yes. Kishomero twareta emitwaro 50 kandi nyonko muntu nyongeraho emitwaro 10 n'emitwaro 6. Yebare. Chibingo na yeri yo mu rutegerwa amashomero agakugenda igiye munonga. My Lord Bishop hamwe na mama ukama wita simwe ndi nuwasasira Olive Magezi inyebembere ishomero rya Kibare Girls twijane mitwaro 50. My Lord Bishop. Excellent. Yebare munonga wa Mothers Union. Kama wita simwe bamwe ndi Canon Constance Karengo. Yes. Ndo revival team. Nanya nakana nzira kusima kwa tata witu na mama witu. Mbwena china bandesero mukusima. Nanya naza kuchitantemere. Yirwaro. Abokwa numondeba ndio myaka chinana nagumo tinye nasigara kora kuzayo. Kamasimwe. Amina. Headmistress wa revival. Yebare bambe Hasani yenda kwamanyisa head teacher azaba kubarariyeho MPs bayine bashot bayine mumenda kurakam mbaza kwiguriraho individual Christians rero tugumizemo. My Lord Bishop na mama banyita Gideon Natukunda ndi head teacher wa Nyakitoko Primary School. Ubureberezo ubu niwe uri ya mbere munonga kandi abukombeka hospital emitwaro 30. Yebare munonga. Nyakitoko kazayo nashaga ishomero enju y'abashomesana nagikonde minga bajyombe ko mukanya kake nanye nagishakara n'umukazi wanje. Hallelujah. Ishomero rungi munonga. My Lord Bishop and mama
Izina ni Musima Joseph Atenyi, head teacher Mahunja Secondary School. Good. Na leta emitwaro 20. Yobare. My Lord Bishop na mama amazina banyita Mwesigwa Robert, head teacher Busibo Secondary School. Yes. Ni jane na contribution emitwaro 50. Excellent. Busibo. Yes. My Lord Bishop na mama banyita Jack Amanya najwikira amashomero Munsek ningashi Mungonya Secondary School na Mungonya Primary. Twaita contribution ni y'emitwaro 5. Excellent. Thank you. Ikintu cy'Umungonya yakoze leta kiriye. My Lord Bishop na mama ndi Arnito Emmanuel, headmaster wa Kasioha Primary School. Ni ijana emitwaro 13. Kasioha. My Lord Bishop ndi Stephen Tumusime, Deputy Head Teacher Masheruka Modern Day and Boarding Primary School. Najwekera Head Teacher omwamini wajara na bosi na kusyaho kusima munonga ahabwa dedication y'omutano yuwatkorire ahabwo mu rumogo twahereze ku bankinga contribution yitu y'emitwaro 10. Thank you. Oh, good. My Lord Bishop and Mama, I'm Sube Michael, a teacher Chamhunga Central Primary School. Yes. Ninza ku banking emitwaro 30 nchakaro mukasheshe. Abo mu moko. Yabari Chamhunga, yabari. Thank you. My Lord Bishop na Mama Joy and Albert Ngambwachi najwikira management ya Kashozi Boarding Primary School. Umwami Jochi na Dr. Spencer Vice Chairman bariyaha itwenga Kashozi Boarding Primary School. Twahereze emitwaro 30 inja kujongerera ni 50. Thank you very much. My Lord Bishop na Mama Joy nyonde head of rate abwachogera community chaplaincy kandi yene bitwatwaresere konkanija habo kusupporting umurimo gukombeka ngakabohe mother care nahereze emitwaro 20. Excellent. Aba bari kwisha ni compassion assisted projects zitza Western Kore. My Lord Bishop kandi twantukushangu kuko tuguiding abwayima yaba twakira abakuru bari ya den bigureho individual. My Lord Bishop ndi Constance Binomgisha ndi Vice Chairperson wa Bushenyi Cluster kandi compassion assisted projects twareta emitwaro 50. Aba banyemerire nyuma nabindi akora nabo mu projects 5 za ezirarebererwa Western Kore and compassion mbwenu kambashabe buryoma ye yanjure. My Lord Bishop na mama ndikebirungi Penina mwetise narongo project director Chamhunga CDC. My Lord Bishop izina ndi Mugabe Roland, project director Kigarama CDC kandi nka murana wa irwarire tuza kombeka nanye na leta emitwaro 15 ngo muntu. Thank you very much. Yes, pass it on to her quickly. My Lord Bishop na mama nanye nbanyeta Asasira Sara nijahanjwe chire PD wa Chavjim CDC. Thank you so much. My Lord Bishop na mama nbanyeta Aisgamkama Fiona from Thomas CDC na rweshera director wanje ari murivu azire na reto ninkureto mugana gwe mutwari 10 azire kama bahumti azire ki azire baby boy. Okay. Good. Tateito mu ruhanga tatite mu ruhanga umjenyi kandi na mama na twena izina ndi mpwerirwe Edna Bitungirwe head Chakabushaho Primary School nkwatanise n'aba management ahabwishomero twaraganisa banking emitwaro 15 aharu kubanza yabare mnonga. Excellent. Katwende na head teacher wa Ruhinda Secondary School. Thank you, my Lord Bishop and Mom.
I'm Alex Namisano, head teacher, Ruhinda Secondary School. To this noble cause, we are contributing 500,000. Thank you very much, Mr. Alex. Thank you. Thank you very much. Bueno, Castero abantu abo mu ngaro munonga now twaza kugera individual contributions konka members of parliament abanera kwasima, especially abakazaba mu batera mu ngaro honestly. This is Tikumaya done on record bakaizaha ba just bastaya iraho omukathiro magira ngo bishop reka tugire iki twakora obututandika actually no batandikira bakatara so bakatwashinzinga 72 million abakaza bakaita abanywano babo batereza 72 million. So already we have that money on the account to this particular project. Mwebare munonga mwebare nebire mukozere mwere kamba shabe ni mukomanya okumureje mweje mu mugire kimwa kandi mangu nebi tumukuza ko bitsega hwibi numuzako mu biguze iki karosho tibingi ibyo byonga mugire rero tugumizemo konka mugire obusinge kumuraheze mwenda kuza handi jo birimo mwebare munonga. Thank you very much. Wahereza umuzindaro. My Lord Bishop na mama abebembeza umwena abaryaha abakristayo bagenzi banje n'abagenya umwena nashemerwa kwija aha mukorogu mwebare kunyeta kandi nishemerwa kunkuba nyine amamanzi ganja abakurwa mu rumetoma abona narabajwekera abaryaha mwebare kunda mukama amazina agashajure tubashisha umucyaro mujwekerwa abwa Mitoma district. Bishop ntwenda kusima nkabebembezi akubo tuberireho ombyo kuba nokora byona ito twise kitinisa om parliament ako abantu bamanya ngo nito twine modo bishop kandi ncubanindiga nko modo acidikonare ibintu byo wanje biyongera kuba double ninyendagaruka nkasima mukama owa kukirize ninjuka nkakushanga ho mwirwariro na kasero sima mama Joy endebere yamureberiremu no manyo muntu umwe nakira psychologically ukakora umurumo murungi nitkusima munonga tinkwenda kuzahare munonga no ma politicians zo mwentu kwato muzindaro tugunururwa konka nienda kusima bebembezi abaryo mu makanisa gona omudasisi yitweji omurumo gumuru gukora n'umurungi aha kubantu bareba omwe tubakwasa omwe nangwa hamwe turemwa konka mwongere kutushabira tururede gukora nimwe ninyendaga kasima nyonko muntu ni nsima abazire banje okukira nanye nkanye ne mama Joy kuyarigeraho twabona mama Joy yo ndijo kugira ngo akatukuruzo mu dini ece kintu nikikorwa uko kuba bakurize bakakurizo mu muhanda gwe kanisa cya kitaryeco no wakuboryota no kanotora handi eco ninci musimira akubaka gundeka mu muhanda ogo na family cyaretera kugira ngo tugume tukorere kanisa aha kuba nugwo muhanda ogwatukurize ekindi nyenda kongera kubamanyisa ngo nyonyine invitation no mutu capacities no bunenye no gundo mukoro niza gumoho kace
kuba ndebera na kidikono wanje nawe arkumpa another invitation ninjya kutubuza kutwara tayi mu mpango ninza kurindaho konka mugenzi wanje twineme mikore ndijo tindu kumanya konka right honorable deputy speaker yagira ngo mu ntebe yasiga mu honorable Anet tinkumo ko aracitwaze ngo kubabagambera tukatwizeraho naba MP twagire twayikoramo nashemerwa munonga kuranga project y'itwatandikireho hatamani gayongera munonga mukamasimu kandi tukaruhire ntuza kongera kuguma ntukora ruhanga y'abaryo muhwezo witu hati nyonko muntu nanye no butumwa ubu nasindukirwa honorable Beraro ari nakachiko kaguru karcha barkarangara nyine mitware 50 konke ryase umusoti ndukumanyo mu marampe nkagihereza Beraro najwekera buhweju is it east or west ya sindika emitoro 50 njina sumu ninza kugihereza honorable Kateshi aryo muhanda ya bar China nawe yagira ngo nawe ine cyangwa cyakwenda kwisha kutekaho tima yaraka today tima yaraka tomorrow konkana warnitu honorable Nyakikongora ino mujwekerwa na ijagamba ekiyayongeraho then nyonanye ninza kugaruka nyongeraho miliyoni 2 ahakombeka ekanisa konkeje no pledge sorry irwaro ekindi nanyinemu akarabo ko kwereza bishop kumukurusya okikahizoberi akonkinaha bahasa njine kandi tuongera kushabera nera tugume twijaha kuba tugo kubanza katuhasira tuzo mu parliament nuko ko kureba kasumayira kacitwine mukama akongera imyaka kandi ongere kutuhereza n'abandi bagenzi banje bona mwe bare munonga mukama bankumere batatito mu Ruhanga Mama Joy abebembezi mwena ba honorables nabanyeta Jenna Twijuka kandi ori assistant wa woman MP honorable Rose Nyakongoro from Shema honorable Tiabaho yashasha mukasheshi in fact nwe yangambira akwa yari supposed kubana Aisha kungana kusima mnonga ahabwenjiri yawe nico yangambira ngo nkugambire ahabwa katungu ya pledginga 1 million konka yampa hemtwaro 50 cash ngungisigeho kandi abwo kukurusyayo ebahasa njine ninza kukurusyayo kama wita simu my Lord Bishop tinomjone na mama Bishop warga kabare webare mnonga okutusibirira entanda mnonga kandi mnonga nyewa mazina ganje ndikatusime Aneti kandi zina ndigirangu tugume tusime mukama abo kubana murungi kandi mbabazize neze biro nebiro webare mnonga ntwenda kutabarsya onarebo colleague mwebare kwija nanye nyenda kutabarsya Bishop na mama okumara emyaka egi mushanju notuhereza konko kuchira mnonga nomuramwa oguwizire nago love that unites gutukozirira omurimo muhango munonga kandi obire consistent waremeraho abandi twena twabasha kugendera mu muhando ogo notukusima ekya kabiri nyenda kusimira abajwekerwa bawe ba generals abaryo ma kidiconalies bona nimbasima na mnonga baryo muri Bushenyi kuturukuzayo nibatwakira kandi batwakira je na ba reverend bona baryo comparishes nibatwakira kandi tukozire emirimo mingi etari emwe nemwe na mnonga eyentunguka nkabo kaba reverend kaba kidicons twagarika twayombeka nabo amakanisa entunguka twagitwaro misho yenda kubasima in a special way
nyenda kusimira akidikonale wa Greater Bushenyi tukozire omurimo muhango munonga omuriro rw'emiswa Church of Uganda okijaho wateraho efuka chache yabire ruho eketa kuhisa mukame kitinisa konka supervising njiro murimo gwasigire watandika obwa hati twaherize kwanika kandi King Siza waturaganisa amabati agakuza kumaraho obukadde n'obukadde bwe sente izoberi yakikiriza kandi yacyamisiriza na Right Honorable Deputy Speaker esente nibisha kuzitereza tindukumanya ebaruha eza kidikoni yasya nahandika twandika ntitwarayo nguzabura garukamu ebarejo giteko PDF wo mudakika 20 ngisikaninjire kunuya nyenda kumukusimira munonga kandi ntwenda kushaba ngo mukama tugirire mbabazi omukwi 12 Christmas tukwete tuje tutahe omukanisa yitu eri kuhisa mukame kitinisa babare kutohoreza abantu barungi omubyanga ekindi itwe nkabebembezi tukakuraganisa wabo ine cyo rukora ogumotwete kandi watweta ejo no order from above nambwe ni nyabo ebintu bijya nezira ngo tubiguze Dr. Silva Mugisha tiyabasa kubaho konkanye wendi aha kandi we nabanywani be nitwe nkeka turundine miliyoni 5 kandi zakira account okureba ngwirwa reri byagendo misho nebyo mukama simwe tongero kubashabira kandi ntubaraganisa kuguma ntukora nimwe oburahanga yabaryo muhezi wetu mbwenu ege nanye bahasa njine konke birabebi tinkumanya Arthur Reverend Canon tubigure mitwari 10 bebyibo byona is it okay head of late buri kibe mitwari 10 bajangu tubiguze konka tinkumanya haroha ija turebe head of business haroha Commissioner Duncan Commissioner Commissioner ogwe ntitamaha mwari chiko ryo gwegese kandi nankora kurungi munonga turobinjira bintu bingi nawe kandi tubiresiro mu district age babare proposing yes doctor come honorable nanagira ngo tubigura birabiri ikumi tuzaza mu fundraising tubigura yes so nyo nazaguraho ebyibo bibiri haleluya ekimwe niza kucha akidikonare arete sente nyingi the modo nanye mitwara abiri naguriraho mama haleluya naguriraho mama hasigara bibiri nanye mitwara abiri naguriraho wonderful ebyo byaba bishatu nyo nyenda gurawe kindi honorable yagura bibiri I'm still contemplating obanchoha kancherezo go mwishohereze kushoma ebitabo by'amani biomedical engineering yes biomedical engineering kushoma webare kutereza kitinisa kama girl child education at its peak webare mno actually byahoyo honorable nenda kuguriza umushenga ninga katubanze sekuronde sente zebye bitwagura. Thank you very much honorable skatwatera umungaro munonga twine abakundwa RDCs batwereza umugisha kuba nitwe owishemwe RDC Kibuka umitoma. You are very much welcome Deputy RDC of Shema owishemwe Aruk. I don't know how to pronounce the name but Arukunda. So you are very much welcome here. Sebo Tata Bishop olulimi olwosaba sajja yangamba sirusulanga njagala kuyozayoza Bishop olw'emyaka 7 ng'oweereza Mukama ng'ate naffe otusanyusizza n'otwagazisa Mukama mumukubire mu ngalo. Haleluya. Engalo asante sana. Engalo za Bishop ow'emyaka 7 ng'erinnya emyaka gye gifaanagana ne President Museveni, that is 7. Tukube mu ngalo asante sana.
owettima aganye okukuba nyabula njagala mu brief mama Jerusa Janet Nakayiwa anzaala mu Kristaayo buli lwembeera mu kanisa mbeera bukojja kuba ndi mu katoliki mwaniriza omujjwa akalabo kano ka myaka 7 oba onoogulamu sukaali oba ki ka Jerusa maama. Haleluya. Haleluya. Mutero mungaradisi munonga. Yebare. Akalala kuzimba ddwaliro. Yes. Ne bwe bakuloga obutazimba obutaagala omala gekaka. Omala gakola ki? Agekaka. Kino tukizimbe kuba tuzimbira abali baawo tuleme kwekwasa nti ensi twagireka bubi. Weewaawo ayaze ne sente tozizaayo. Ate bw'obanga tewaze nazo suubiza ng'osuubiza kinene kubanga okuzibanja kiriko contribution expense. Kakati kampeeye zange. Ate temunvunaana mmeka ze mpaddeyo ffe tebatukkiriza kuddikireyalinga zino ebya public kuba oyinza okuba omuli w'enguzi kasita weewaanawaana. Nzaala disi w'Emitooma ku lwa President Yoweri Museveni nze nkuuma eyo abeerooma baabatumidde Bishop n'abaddeko e Roma. Nenkwata ne Papa mu ngalo n'agamba twegatte kyekindeeta ne mu Bakristaayo nga sitya kuba nzize waka. RDC. Thank you very, very much. Thank you so much. Thank you very much, RDC. God bless. My Lord Bishop na mama ndi Sam Orikunda, Deputy RDC of our district ya Shema. My Lord Bishop, I want to thank you for making a good choice for the preacher. Hallelujah. Right Reverend Gada Kanjuna inspires all of us. And he's my diocesan bishop. Kandenda kumwachira owita nkore. Amen. My Lord Bishop, I have a contribution of 100,000. Thank you. Thank you. Deputy, God bless you. Mwenu tuenda kuhereza umugisha individual Christians. Konka before then ninyenda kweta chairman wa Jubilee Sacco erukwinda ine 14 billion. Ninda yakura twa Honorable Mary, Lay Canon Mary, bwanyuma wishemo champene, then we shall be following each other. Thank you very, very much. Tuinda haji aria Honorable Councillor. My Lord Bishop na mama, General Manager yemerera naro jaha. Wanagamba wena yanaja twa banking ba banking na Jubilee Sacco ya Western Kore Diocese yindi chairman wa board kandogu nyemerenkai. Okay, when ni mbegarka mnazi ngumizema tugumizama Jubilee Sacco ya Western Kore Diocese muzina ya Jubilee Sacco twareta million emwe cash. Thank you very much. Kandi tujagumiza muntu hereza bacha ba member ba board bari hamwemerere babarebe na staff bagumiremu ya turanzure buri yomwe mwebare mnonga kandi ekindi nacyo nza kushikaho cyo kurisayo Bishop. Praise God. Amen. My Lord Bishop and Mama n'abagenyi bitu abakuru, honorable MPs. My Lord Bishop, 7 ekigambo mushanvu. It appears 700 times in the Bible. 700 times, and it means perfection. Thank you. Perfection. Ejo niyo message ina kuretera na mama. Mukurucheyo 7 years. Perfection. Omunjiri, ombientunguka, and relationship. Nanaba Kristayo kama bondire muchi. Amazina ganje ndo Honorable Canon Lay Canon Mere Karoro Kuroto. Patron Bwerenyanja Old Girls Association. Yes. So najana shemerwa kubandi aha. My Lord Bishop nshabere hukari vukari kwa ninjira mwachurire kandi nsima mukama nyona mukuru wihanga turiyo ntuza Canada nubaza kutuhereza omudaro gwensi yona. Mbere congratulations. Amen. Thank you. Nembabazi. So konkanya nchakare ndi aha
nubwo ndabaretere enkoko yenyankore iwe na mama nkubakurusyayo niebyo yanje byona no organic so nareta miliyoni emwe hino kunasikire abo kuba ndiyo ninyombeka harya ningeza bona nyekombe konka abanyankore bagira ngo ko buretse waho wanyu otora kunyonyonyeho nkandi ekinyabwoya kikaba bomugurusi kitebinyine nibyebyo mukama bahereza umugisha. Thank you. Yewe munonga kanoni. Mary Mary is a gifted mind. She's a poet, she's a writer, kind of wariyaha by God's divine design. His Excellency the President akamkwatsa mu biro bya COVID. Umurego kuyabena ihenenga. Now the whole world recognized and appreciated her effort, and now she's been invited for an award. Congratulations, Mary, and thank you very much. Kuturekeraje ihangere kahona COVID abwa effort ya His Excellency the President. Thank you very much. My Lord Bishop, hamwe na mama kandi na visiting bishop. Bishop wetu Right Reverend Johnson tunomujin wabare kuturetera bishop kandi outwesimsa mnonga nyowe bishop ke kuba sande imbani ndonda bwa kiriki na mwahi wabura of recent naho beno burra, so I always follow you. Wabare mnonga na baninjira ngutakarjira ejenko kuibata men visiting bishop na wagende nayo tinkumanya nani ndadanka ni reverend ni wanohereze bei hateje nayo wakujihe bei emtware nketano Uganda ka Uganda ka watamaka nanka enkoko jihereze bei turebe. My Lord Bishop ejenenko kwemwe kandi yenshachi kandi ine karanungi nani nshabangu ajugure mitwara abiri nkoko wagamba so ejone ija kugenda na visiting bishop. Very good, very good. Yes, kandi ahamukoro gwere izoba enkoko emitwaro 20 nijaho n'emitwaro 50 kandi bishop muratandike narishari turatandikiro kombeka ninja kureta eshaho 50 za cement kandi nyine banywano banje bingi so nanto ninyebuza nti oba tufiteho fundraising oba tukore konkana bwa fundraising yetabiro nimanya ngo my friends ntwija kwekora mu murumo turonde mwezi 50 so those will be 100 bags of cement nazo ndije kwanjura ninzikira kunda kuzireta physically tinkunda kuzireta kashi ebyanje ninjira kunda kubireta physically so kumura atandike muti mungambere nzishashure ahindi yazishashure baziyeyo eshahwigana za cement kandi nanye nomanya bishop ebiturumu abigara west bariyo nubanjira mbaguma mbanshabira nyina handa henye n'umukoro mwene bishop nyendo inchereze akarabo kanje kachaka nandesere na mama nafundo mugisha nkakweraho kunda siyote okeniruka konkani nyija kugaruka aboko muganda wanje head of reite yanjira ngumbenshi ya ahandi abishemwe bishop bakuramusya kandi nyowe ndi head of reite ahabwe kanisa ya St Mark ubunanura. Yes, so nebyo bice kambende zo kubaje kandi aba reverend abari yaha ni mwagira emikoro nkeji mutwete tubahereza umuganda mwebare munonga. Thank you. Mwen hati abo kugaruka aho ntwena ngu rurere bace bugufu akatwine eshazo yonstwaho. Thank you. Honorable, we want to say a thank. Oh, just a minute quickly. My Lord Bishop na mama Obed Bichoro, headmaster wa bari Deand Boarding Primary School kandi ninjwe cyarabaye ticyazibona umusire diyo bureberezi so twabaretera umuganda gw'emitwaro 15 kama simu y'abari munonga ka munchereza ndange yoshirangwechi twineho first aid tent eryahe nyuma kache ayakura tatunga manu marunchi natungo first aid
kandi nemuhwera. My Lord Bishop, amazina nabanyeta nuwesura katura konkeri izoba ndi Solomoni abo kuba ateri izoba ndyo mukurusitayo turyo mukoro gw'abakurusitayo kandi nyongirwo herindi ninyara DC wedding zona kugira ngo uzunywanise twena tunywane mwenye nakuretere kirabo cyanje yenda kucukwasa kukureteraho emyaka musanzu ore yagenda na His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nawo n'umusanzu kandi abantu nibahamya ngo tugume tuhagereye naremu tuguma muri umusanzu mpako muri umusanzu yabari munonga ruyereka tumare buri mutagacike. My Lord Bishop and Mama, I'm Reverend Case. I am from Kashenyi, St. Paul Kashenyi, which is going to be a model church. Yaeza kushakaru. Yes. Kandi ishakaba na chidikonare. Twahikaha ishakaba na chidikonare yagamba 1.3. Kashenyi abyarigire mitwara 3. Konko mukurustaya ha yedidi ya nyakahwangura Mr. Yariyaha. Yampe mitwaro 20 Kashenyi tusima akombeka yebare na yebare. My Lord Bishop na Mama Reverend Jackson Asimwe Omulisa Kibale One Parish Kigarama Kitikonare twe twahire mitwaro 20 kurabira mu Kitikonare yetu Kachibale Parish twanjore mitwaro 6. Mwebare mnonga Kibale. Yeah. My Lord Bishop, amazina nira kandi namara pisono kuruga Cyabuyongo Bugonje. Yonanye omusaiza ogwo nantangaza we atahana mpereza airtime ogogo okore pisoni nombali yaho buri kwezi takubasa kubara kuntwekere 15 zeza airtime ya Bishop. Yeah. Mbwenanye chiza ni kusima munonga bambe yabare mbwenanye shemirwe munonga nanye kindebere barangunenye ta kushanga ryo mbashisha nkaba nabakazi. Yes. Nekintu cyo kutangaza mbwenanye nanya kombekana nyiniza kwesha wisha za siminti jene mtwari 10 yabare cheje kandi nyo nanye ko muntu nanye nakwereza mu mugata yabare cheje mukaza ko mugati akutekera kacayo. Amina Oguru Reverend Jackson no mukazi we Bishop wito mukondwa na Mama Joy. Yabare munonga bambe. Bishop wito mukundwa na Mama Joy. Echo kubanza ntubatabarzi. Echa kabiri itwenka abana bawe basyo mbuhereza nyowe no mukazi wanje Reverend Anthony Jakache. Itwe Reverend Ben Jackson bitungirwe na Edna abana bawe ahabwo murimo gwa Katungu Mission Hospital itwe ntuzafuta wishawi kumiza siminti. Yabare munonga mwebare kamasi. My Lord Bishop ati mwimuke mwimuke mwena twendere ikintu ekiteze. Yes. My Lord Bishop turiyaha ni janka family yo mugurusu bashasha nyenda bimuke bije. Hallelujah. Konkana nyenda kushaba ngu nahurra wahe kirabo cyente twagireba erwaha so kugira ngo taturaho. My Lord Bishop twenka family entejo ntuja kujugura miliyoni 10 karabyaro rukongeraho yabare atumanyise eshatu mwebare munonga. My Lord Bishop abwandeke akiriko n'abaturetera embuzi babasimbise embuzi na nenkoko katubatera umungaro tubasime munonga. Ogu ni Dr. Ben Mugasha. Hati Ben ogwo ataka kwatsira muzindaro imwe abantu mwari abantu ruhanga rukwereza umutima omushejo gwe cyakozere hariya kibare omushejo ogwo akeyeraho akajuko muri sano tuyungu naki yata hejuru yo kutangaza yataho kotazi yataho nekigo netayiruze n'amategura mwene hata yambukire yakwate kanisa bene ruhanga kurinde
Thank you very much. Abandi abakohereza magazine abantu bari mbabuza magazines muzibahereze quickly bataferwa information yonera mu magazines zezi muzibahereza abantu quickly now. Yabare my Lord Bishop twatwine wente ya kabiri abakora batakagambira nanye nango bakimengo twine wente ya kabiri njijo ente yaba kagera ki njijo ine mwira ibara ryo kwiragura kandi simisi bubureberezi kandi nayo Erium auction. Dr. Ben. My Lord Bishops, Mama Joy, na n'abakristayo bona abadawa. My honorables, my sisters, abajyaha. Bueno, I have two things. Cyokubanza ni nsima ukureba ngo uruhanga akampo kushoborokerwa. Abantu bona bandi abanyine akashe ko hamisho konka no kushobokirwa kuruhanga yampire. Aro imyaka 2020 ba Dr. Nkabaro Kaliva ndi rukungiroko. In less than half an hour my pressure was 230 out of 190 and I was declared dead. I could hear but I could not talk. Konka bandi banywana banje bamfaho Kampala Enyonyi bantwa Nairobi ba Dr. ko barije kunshemeza bampereza 5% chances of survival. 5 bona ba Dr. 12 konka ba niyedgo mu theater nkanyine melody atkutendereza umutungo wanje for 3 hours. Bizo mukasheshe kunde bayamfuyire bashangana inywa cyayi natabakakikirizaga. My case is a case of study. My case is a case of study in Nairobi hospital. Me kunarigireyo nagira mbwenda yi kare kunabire njye komera kare Yesu njye komera kinyera yinda bikere nagira ntinga nangwe kabaza natira my Lord Bishop haza akantwekere ikigambo cyumwe ari kiryo mu Ishaya and Mako ese kugira ngo uruhanga each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank Thee for the sunshine and the air that we breathe, O Lord. We thank Thee. Thank Thee for the rivers that run all. And the deep blue sea, oh Lord, we birds that sing, fish that swim, and the life day as we kneel. Whether clothes nambweria project ko muhire promotion ngaha tukano kuri delegation izara yebare mnonga my Lord Bishop mwebara abantu nebyo ruhanga benimo. Thank you so much. Katumtere rumunga Dr. Ben ogoni le canon Charles aine ati ababatsagaza abo bakureba ebikakebyo ogo Dr. Benny na wakwata umuzindaro my brother Bishop no bacira mu kugira ngo baza kufanishinga iyo office y'umureberezi yona. Hallelujah. Iyo takagera ngo batandika hati bo bagize ngo ejo giturekere bwene nkabona bagira batayibare yabarayine. Thank you so much. My Lord Bishop and Mama Joy, my Lord Bishop God yaburu tatazara God na maana nyumchara ni mwihoko mba hesi Lydia nuwe abaresire kunu yari enguriya mchiga. So my Lord Bishop
n'omukyala wawe omukazi wawe rather hariho obuwija kitagatoku waraba ahishomero rwakweta the Hills Nursery and Primary School waba hasara from that time that school is doing well mbwenu bantuma ngo ha murango go gukombeka bija kuta account 5 million. Hallelujah. Ebare ebyanje n'omukyala wanje Patience tariho nawakazaha nashasha munonga konka hari mu kintu aho tinkumanya hati nubwo twikiriza ku leta yabafuire na covid. So I was suggesting that I bring the family present to your family where you are, so that anytime I'm also on tenterhooks, I can live without disturbing the program. Bueno, ati nani bashaba ngo mutwikirize twendere abo kuba ikintu cyane cyeshaha ni koko ori kugira ati nganga bishop reka warahuke arahuke ko ntwenda abantu twenda batsigeho kwendera kwitu na koko rumo cyikuru. So thank you very much. My Lord Bishop Canon Charles Aine nuwe torchbearer abashitagata akidikonare kandi ari nakora umurimo murungi munonga kwatanise na leadership katubatera umungaro munonga. My Lord Bishops, honorable members of Parliament, nyowena banyeta tugume Godwin Rwanekere kandi nindiga ryamasa umburisa bwa ryamasa kandi ninkora na Uganda Heart Institute Murago. Bishop nayemeraho mu izina rya family ya Deret Canon Rwanekere obwo kumanya yaba umunywano wawe for the invitation yo kwijaha kandi family yantuma ngunjijwecere abwa invitation dejo kandi washemerwa munonga really okureba ngo omuntu yaba umunywano wawe no yayagenzere konka no mwijuka kando yeta abasigireho nahabwecho kanoni sore bishop nitwenda kusima munonga tinguzagamba speech mpanga bwa time konka family jono jumanya ojizire more than twice ba member bayo no bamanya twashemerwa munonga ahakombe ko ku bishop family ji neza kutaho miliyoni 2 nduza kuzita account ya Jubilee Sacco kandi twandukushaba bishop urukundo yo tugeranga family egumeho mukamasimwe kandi mwa bimukatu inenete hariya entenunjira mwe twagisi hariya mudakikanche ntwe namujigure konkatu ine mitwaro 50 Marol Bishop erukurga archairman wa Bweju district owishe mude watire umuhatezi kandi Marol Bishop le Canon Honorable Jova kama tennis kama teka yayoreze mitwaro 20. My Lord Bishop, mama witu Mama Joy, amazina ntwizice Alex kandi owabingi mukumanya nkomusingo nyontwire hwaha inyombeka konka Bishop ntwire nyine kirabo cyawe namwe nyine kirabo cyawe cente kandi omukombeka inza kombeka na miliyoni 1 nkabutosa mwebare munonga Kamasimwe Kampala Fellowship. Yeah, thank you so much. My Lord Bishop and Mama, abazina ni Reverend Anthony Kamkama Mugasha, kandi ninyenda kushaba chairman Dream Team omwami Gatsabe Winston oijo mpiche hihi, kandi inshabe team ya Diocese of Western Kore Kampala Fellowship mwimuche,
mwimuke muhubiro bishop team yitwaragana yo Kampala. Please, you can stand up for recognition. Yes, Kampala fellowship mwebare. Yes, mwebare. Tatito mu ruhanga nka Kampala fellowship tukora mobilization, and we have a team leader is going to make a statement. My Lord Bishop and Mama Joy, congratulations. In the interest of time, nanja kushaba dream team again mwemerere turangena sente zitwasyaho twine pledge ya miliyoni 500. Then treasurer ati yabaho yatugira ngo aryaruwa. So my Lord Bishop ntujja kuha update konkani mangu araho abashashire ziri ya account itukose ya dream team. Thank you very much and congratulations once again. Bagamba miliyoni 5 bishe mwengaro zabashika tubatera umungaro munonga. Yes. My Lord When Bishop kabono basimo tawo. Miliyoni 500, you don't half a billion. To God be the glory. So that's excellent. My Lord Bishop na mama na n'umugenyi mukuru kandi muzara wanje nakushemererwa hakuba mama narga kabare mbanyita Kamagara Johnson na nyiriza hanuya abwo muranga gwa Katungu ko baratera umusinge esho 20 za simiti nja kuzareta yabare bishe mu kandi Bishop umwana wanje wizina nakuretera ekirabo mbahasa chemtwaro abinagumwe Mama Joy akutebekanise abwo mu mugwa we bari munonga. My Lord Bishop, Church family contribution towards Katungu Mtarikum. Yabare lekanon. Tatito Murhanga Bishop nashimirwa munonga kureba Bishop wa Kabare first time mbwenu mukama wanje Bishop nakwakira mbanyeta Habat Mugumya mukuru w'abakristayo abarukuturo mu town ya Mbarara ya Biresite. Hallelujah. Mbwenu icyo kubanza n'ubutumwa obukurugaha mucyara wanje ogire kushubura yanyohereza message ngo myaka mushanju iyo tekira hakasuzaka yakohereza imitwaro 20 kandi ryasumu yawe kamasimu yitwe Kambarara chapter Bishop ntuza kuhereza inshaho 50 za siminti ahubwo mu rumogwe kandi nyonko muntu njya kuronda inshaho 50 za siminti. Hallelujah. Zongereho gwino gwiri bwatandikire dandakangate munywano wanje nyoni kwereza physical siminti abo kwito turi abashubuzi ba hardware. So ijene ya pick up yawe nanga ikirore cyanje nza kugira leta giteka site yawe. Thank you very much. Reka borekere reba murebe interi yawe ko yayenda ku Eyonet gansoma inamanu mengi nerebekaye tenungi hateyo ejo DS yarangira ngo nko bureberezi ritutsima mbwenu ejo nayo bureberezi. Hallelujah. Nabo kusima ruhanga mbwenu nanishabo ngo gukora heza abakwitse umuzindaro tugiguze rero tendere azananisha Ben tongurize ntejo eyo niyo bureberezi niyo kwira kujibasa iwana Winston ni mu kujibasa na mukuru wa Kristayo mbere oye so hatabo kabagambe yabare ntejo. Yes. Abishemwe mukama wita simu mukama simu munonga batatitwe ba Bishop na mama n'abagenyi abaryaha mbitinsa byanyu. Amazina ndi Ashabaruhanga Brian Kaniga owitu nimitoma turga umukanisa ya Muyembe kandi tutungire invitation kurwo wa Bishop habo kwija kwatanisa habo kusima. So ni turyaha ahabwa family ya Kaniga ayahire yitaka ahabwe kanisa eyito ya Muyembe heshitami
kandi eriyo muburiso bwa cyankwe usaba deacon mitoma mwene itwe twareta contribution no kusima ayizobere kuruka bishop kuruka byona abwe myaka mushanju contribution yitu ka family eriyaha nisha bangu bajakire guhereza inidi. My Lord Bishop na Mama Joy, amazina ni Inid Tugume kandi treasurer wa Jubilee Sacco, nyowe neka yanje kandi na company yitu tukora no mu mboga service stations tuza ku transferinga miliyoni emwe account ya Jubilee Sacco ya Katungu project. Thank you very much. Kathendera na Elder. Amazina My Lord Bishop n'umucyara wawe, amazina nibanyita Azaria Mwongera ariko urugabwoma cyacu vu Uganda omburiso bwa Kashenyi obusaba dikone Katungu mbweni nyowe nanyo kubanterira umuranga konka bete kateka kire banga mbiri mbiru bice mbweni hati nyowe na kureta yakaraba kumba hasa nijaka kwereza mpora konka ahakombe Katungu na hemi toro 20 kama simu muguruska tumutero mu ngaro bambe yobare Elda mukama kumigisha mwatungizi na details god kanoni nuwa muherogu rero tukazakindi amazina ni kanoni je ni kwisana tata na mama na tato ndijo watuhurira injiri abajenye mwena okumuriya nyowe na jwekera family ya areti nkwisana kandi tubire twino buruire mbwe tukarigire yoje konka kuturukubaje ndija kureta eshaho ikumiza siminti bare bambe bare bueno abagurusaba n'abakikurura bantangaza ko hariho rigire kunshangara guraha yehayo sweet ya Bishop yagiye nkwatsa ya migengaro atora sweet atorahanga mbwene nk'icyo n'iki ruhanga baho mugisha abantu barahanga Tatito Bishop haro abayikwite bambashangu bakore statement bagende then Dr. Ben akutuguze. Okay, very quickly. Thank you so much. My Lord Bishop, happy to be here and congratulations. Welcome. Felix Waveha is my name and I'm the new manager for Equity Bank Ishaka. Good. I come to congratulate you today to take a whole million on the Jubilee Sacco account. Thank you so very much. Thank you, Equity Bank. These are very key. Over to you, Doctor. Yes, my Lord Bishops, and for just in the interest of time, enteji nazo najireba nyona za kujugura milioni 5 kandi njigabire the visiting bishop. Yebare. Iza kwato mungaro. Abokuba ogu akahungurira my brother so kahungurira my brother Bishop umutero mungaro Dr. Beni kandi twabare mirundi engahi mwebare twinambuzu nungi nobuye ine mwenjara yes mwebare munonga nerebukaje tikumanya yinda bakwenda kuntwera I don't know Dr. Chahwa buzima yebare katere Dr. Mungaro munonga arkwenda kutuguriza embuzi na nkushabe Canon Ananias yanda kutuguriza embuzi eji quickly kind please chitaka twara 2 minutes kind of Nyanji Girls, I want to invite you here to give us one piece of music as we move forward to the program. Embuzi eyo mugisha niyo yonka iri ryaha. Yes. My Lord Bishop najugure mutwaro 20. Yabare. Ikashi wowe ndakongeraho. Uno yabaye 20 umuntu gumwe. Uno yabaye 5. Emtwara 5. Noha Dr. Kateba
embuzi najigura emitwaro mukaga najigura tatito bishop emitwaro mukaga nkaga reverend umuntu gumwe kandi yagigura umureberezi abahure tumugura umureberezi mbuzi wanji ni mwagigura akurengaho nkonde katungu nkaga umuntu gumwe emirundi ebiri Reverend Kamukama umusingo Kampala Fellowship yagigure umusingo ntwera emirundi eshatu ijo cy'umutware yabari munonga Bwera Nyanji girls getting on the stage, and if you are not ready we can move to another wekereza beshyi banje aba beshongore cyeshongoro rero tuhendere n'ibintu bibiri bigufu teze twatwineyo nkoko yakira bambe Bishop ayina kar kugambaho Dr. Ben obuzare burunjo muntu naburiraho none obuzare bwa mukuru wanje Bishop George naburiraho iyo bari kuterezente yo kutereze cyeshaga mugo no mukago mukama simwe yiwiharo hanga yongereho nanye kunaba ninyija Bishop kuyanyesire nagera ngutindi kwijabusha ni 1 miliyoni emwe shiringi za Uganda eryo mu bahaseji bajakire nyewe na mama uruko wakiriji bahasa yabare umureberezi wetu twinenko kwaha arikwenda kujugura noha eje giteka kuzibwe emitware eshatu ngagite nguzinga ngweta zingahi nimpura ashiriko numurunji nagambe 5 abantu kwa nimpura nabagambi 10 wanji akanjika ni kureka ni 10 kamishana yajugura mwongere mwengara batini ituma iyo baresebo kamishana emirundi 3 kandi mwenze kubara gumwebire 3 tuineho mushenga last item no I think we even have a cake. You are ready? Yes, we need the water. We have one piece for now, okay? Good.
o music ezo flats zeshongorwa bo mutugu koragiye to kubasa kweshongora sharps na flats na okatam syncopation omutugu akutakoragiye mwe barabeshibe ituranga simu. Okay, mkama simwe mpereza podium wejo yistia weshe Lydia, you ready? Bueno, abeshemwe ahizoba nkeiri ryokusima okusima Ruhanga hariho abantu nabwo abo tushemerere kusima abo Ruhanga tumusima hato kusima no sima abantu babiri bonka nango ndijo tumuntu okusima tusima Ruhanga kandi no sima n'umuntu mutahi wawe tare kindi kitusima mbwenu Ruhanga twamusima kandi kambasha bitugarike tumutera umungaro munonga habwe mbabaze arukundo naye bare tukabiheze bye mbwenu nke kanisa hariho abantu b'Uruhanga rukutwereka umwe n'umwe tukwatanise twena no mukishabara no kukitekatekaho abo abantu Ruhanga korese bimwe omukanisa ye ebyo kurengo bigizire omwanya gwo mesho bya already abamwe bakirino bahereza kandi harabo staka kabundo bustakagamo abuko our understanding is finite, it's not infinite. Mbwenu konka abo kwa Ruhanga we nabamanya abamari abesimira abamwe konka neito omuntu weitu hari abantu abutukureba oreba ngo their contribution to the church and ministry has gone a little further. Abamwe tubakiriho abandi baroho kandi n'abandi tuya kubasima mu mesho Ruhanga twere mu gisho mbwero mukama ino kwatorekire kugira abantu abutwa recognizing we because of way. Now I shall request my sister Mukundwa Lydia Rochshire to announce the names as she also tukabugamba byona ko kanaza kuhereza just as a brief recap of the biodata bakozere as a justification kwarashoma umuntu ayije yaba neza naza kuba nagamba habwaki rero bwanyuma tumuhereze ekitonso mukama kora umurimo gwe mukama simu. So podium yigare hariya Mr. Bishop, my brother, come and we bless these people with gifts in the name of our Lord Jesus Christ and in the name of the church. Western Kole Diocese. Mukama simu. Kandi nyara mukimanye ejuru recognition tukugira ngo ni nkobwa kanoni ngumariki. Konka Bible yagira ngo orakoreje agira ata umuntu nasa kubatajunurwe naratakajunurwe konka kore ikintu cykwesa Ruhanga ki bwero buno takagira nankori yaho na so again recognition it's not in any way a commissioning or whatever mukama simu. So za bishop niza kukwikirabo rero kikwata umuntu reje Ruhanga herezo mugisha ekikorwe iki. Thank you, my Lord. Kandi it's not the first time that the bishop is doing this. I used to nachkora
kandi yagira ngo neja gumiza munachikora mukama witasini nabanyenda kubanza na Elder Adrian Bahendeka Kaniga ninja kubashaba ngo babani bija mpora mbagambeho konganye nangu turakeho mwene Elder Adrian Bahendera Kaniga ija bishop akurecognizing akusime omucharo gunaruga omuricyankwe omuri mutoma atidikonari kandi no wishe mwe munonga ni mureba kwajure n'ekijaro cyeco gwa Elder kandi omucharo guneka yabo bakahereza itaka ryo kombekaho Mayembe Church of Uganda na wera mnonge kanisa she supports the church financially kandi bakombeka nenju iyo muburizi wabo ashomisa abana kandi omutabani hati is the head of laity kama simwe mubari mnonga ukora umurimo gwa Ruhanga omuntu wa kabiri Reverend Canon John Kakuba Kukuba, thank you for correcting me. Kukuba hano guyaba neja ogunaruga omuri Kat Parish Kashenshero Archdiaconry Kat Parish Kashenshero Archdiaconry. He's a retired clergyman umurumuru murunji mnonga ogubakozire aburire mnonge njiri a great evangelist kandi ayambire munonga amakanisa menji on record for planting many churches in Kigarama Archdiaconry harimo kabire mu Church of Uganda Iramira hamwe na Karisizo. He is a living example. Webari munonga kandi ababani bagarukayo munyikirize nshome omwami Stephen Kabunga na rugabo hejuru nanye ni manyaje munonga Bishop yebare okurecognizing Stephen Kabunga na Rugansika Parish Nsika Archdiaconry. Mwami Kabunga, he's a committed Christian. Mwami Kabunga akagura itaka nangwa mataka mingi tirimwe kandi yagadonate inzira churches emwo muri zone zaha Katramba and Kaguniro Church of Uganda. Abana bakabunga omwami Kabunga tiyija nangwa ni mangu tadizire magara marungi konka bombekire n'amashomero kandi n'amakanisa mwebare muza kusiya ubutumwa. Next is Mr. Nyaguma Godfrey. Mr. Nyaguma Godfrey na Ruga All Saints Church Nsika Archdiaconry. Mr. Nyaguma Godfrey kara batariho bundi hari habeja abeka yabo kama simwe kandi nawe no mukristayo murungi munonga is owishemwe omujunwa mukama simwe n'umutara we nintekateka mwebare munonga kandi aba bakozire munonga nkaba head of laity hamwe no mubici okumara emyaka eri kurenga 35 webare munonga kama abonjere. Babani bagarukayo nabani nyenda kweta Lay Canon Henry Twirirwe abone baruga Karungu Parish muri Nsika Archdiaconry kandi kumurkwije hamwe tushemererwa buzima tureba abantu bakuru abishemwe munonga abajunwa good Christians kandi nibahwera munonga they support the church. Ugomushija is a retired educationist and supports education. Omucharo ogu wa Henry Twirirwe niwe head of